Hi, my name is Frederik Bladt. I'm 18 years old. I come from Denmark and I live in Fyn with my brother and mom. I play soccer and I have played soccer since I was 3 years old. I want to go to college and play soccer because I think it's the best opportunity to improve my soccer skills and to get an education on a high level. For me, the education is very important because if I don't get a professional soccer player, I'll always have the opportunity to get a job. I also wanted to go to the US because I think it will be an unforgettable life experience. I like to play soccer because I like to be a part of a team, because you get a lot of friendships. Friendships for me is very important to develop my school and soccer skills, because I get a lot of confidence when I'm with my friends. I don't care about the size of the city, because I think it's most important with the soccer team and the education. In the following video you will see a match from the final of Ekstra Bladet Soccer Championship from 2010, where I playing left back. I know it's an old video, but the season is over right now, but I will send you more videos when the pre-season begins. I hope you like the video. Blandt dem Mathias Kjærulff, topscoreren med de 11 mål. Morten Larsen, som vi nævnte, var spilfordeleren hos Egeskolen. Og som sædvanligt god opbakning til denne finale. For første gang bliver den spillet i forårs, både humør og vejr. Solen skinner ned over parken. Normalt er finalenter Egeskolen i Værløse, som er en by i det nordsjællandske med godt og vel 13.000 indbyggere. Dennis Lind. Og sætter det i gang. Holder fart i løbende af boldene. Dennis Lind. Og fint træk her. Skal der have lidt hjælp. Fine ting ellers for Dennis Lind. Hvis de vinder. Tak skal du have. Ja, optimismen. De har trænet og forberedt sig på det her, for der er et mønster i det, de laver. Løbende derinde, vinket for offsides. Godt nok. Jeg må sige 6 mand inde. De har rigtig mange derinde. Jeg synes også, at lidt det, vi savner i dansk fodbold. Vi mangler nogle gode server, som vi kalder det. Og jeg synes, det er 2 rigtig gode fisk. Ja. Jamen, pøj med det, Ruben. Og det var ekstra spiller Ruben Møller på bænken hos Kataminde-skolen, der altså er bagud med noget nyde. Det er jo sådan nogle detaljer, vi lever af. Alle os fodboldelskere. Det må også sige, det er fuldt fortjent. De har sat sig på kampen fra start af i skolen, og det med flot fodbold på. Nu synes det er Lukas Lea, ja. Og det er Richard Møller Nielsen, landstræner i 92. Bor. Det gjorde Amanda i øvrigt også. Ja, med et Bakhtas. Fremragende målmandsspil. Den chance måske, der var. Synes du egentlig, han laver rigtig godt. Bulut. Skal han miste lidt før. Og så har de blåser op muligheden. Kontramæssigt. Mathias Kjærulff. Så han har en god fysik, jeg synes, han bruger den godt. Hurtigere ind på bolden. Det her tilfælde Lukas Lea, ja. Morten Larsen kikser afleveringen til Mathias Kjærulff. Jeg synes, de både kommer hurtigere og hårdere ind på.
Så er der discofest i Skovlunden. Om på 3-0. Måske mere.